ama sapenin ulenaw sopi ulenaw ho na bon cha chungwa ka ngai lu ne le ka jana salam ka hin pe ni kema he le kamin he le Benny Haokip singlun khupi churchan pula ka umin chule tu hi CFC Chennagam Film Company adinga proprietor cum producer chu ka hi nei chule tunya iga seido masat num pe nu chi pihamit ya hi le Chennagam Film Company hungi simlo na hi ahi le film industry lampanga hi kithu khoma imachal diu ti dei sana ya lang ki boli film industry masaho ailo le proprietor ho producer ho amasaho athil bol anato hi ahasame ya hi chi tumbi ang ki bol ahi pon ang ki bol lo na aji chu lunglu ta hin to lunglu ta kenjong hita hi pan kala hi le kaya ko na hi ikithu khomowa makwa hi industry lampanga mi ipha lo di uham ti ho hi lungyang ngai to kine ya iji ako na chu Chennagam Film Company hong kisim lo ahin ahong kisim kumi 2020 ahin chile hitabang film farm racer ki bon la dinga junior pe ne ki in producer masaho amho chu ahile ahoi he en athil bor ho jong akhang to he in ahin la promos brief history ti chu to Chennagam Film Company in ahong kisim do jo hin lunggel khat akini in akini na chu ni piham tele chang le ya pana ai lo le ke man Chennagam Film Company hi ka bodo tan ke ako ninjong ding ni ti lunggel lo hela ine sunu mizo si ai lo le jadang namdang ho in Kukite Film Company ti te ngai le chifida chu an hi in tuin lamkai people ho in aphat cheding de ne jalin kufida tin akhial tabin hichi chun hichi kufida no ya hin racer ki bol hen nang hiwa kun hin kufida to so na hi kini hen nang film industry a hin ki machal pi hen nang le kuyading hi kun inama ding hi ki de sana yalin hiti chun kufida no yan racer ki bolin ye chun makhwa hitabang farm hin bol koi tabang ulenaw loile pai nam ngai lu film industry ngai lu ma hele hitabang chu kufida no ya ki khai chi dingin ama se pe nyong tit na kai ne ne chile tuin Chennagam Film Company hin tulai ta hin film adinga recording yong akiboltan chile hichi recording hi munchom chi akibolin arba mading loy omin chile film ading loy omin itin achum chumin akibolin mantam le han nang man sang he han nang ki zola le jong le inamading ailo le film industry ikhan to video de sana yal chun jadang ho ailo le namdang ho amaho koma music jong aga ki bolin record jong segi git lang pi record chai he tan ama bang la do lo lai hi in hi cho jong hi chi Chennagam Film Company YouTube channel hi apha dung ju yang ki la do jing ding hi chule hitabanga lasa arbama la ki saho ailo le film adinga la ki saho kalwal hin ipiadinga chu ipi film adinga chu la ki khoma record ki bolam ikya hi le Chennagam Film Company in makhwa akimai to pidinga ailo le ahin bodo masat pendinga kine pi chu nam sepai kiti film ahi in hichi nam sepai film hi 1990 to 95 ga sedinga chu naga ho to tangkhul ho to kiboi lai ta thusim ho chu ane hi in hichi nam sepai ho in kumandan agan theinaw ailo le akhil to ho hichi ho thusim neu yong chu hungjau ding hi in hichi hi Chennagam Film Company in first production ahung ki nei ding hin
hichi story ai lo le hichi thusim ai na ji pi wa ngai lu na nei ta kho sa na nei ta na boi pi a kumyar ham khat gyal kho ne jala anajia tu tun jong kofida general secretary e pu pi win pu mang ne to thang ama in lungthim lu ta aji a hi in ken jong ka ve in hoi ka sele jing in mi pi ten jong avet nom diu ka ta sanin hung ki bol do han nang ile mi pi te hon idei sa diu yong ka ta sanin thil hi cho hi aki ve na hele thil jo se hi asu khasu ke yin nang le ken jong nga alal ta vet nom ta in nei jing diu yong ka ki ne mi ni ya chu hi chi film hi first pe na hung ki bol do dinga hi ai ji chun hi chi ne ding ai hi actor ai lo le actress ki ti ho jong hi ngai chat hung hi jing ding a hi in hi chi ngai chat hung hi jing ding pa hi screening yong hung ki bol ding a hi short lo hela screening hung ki pan ding ai tan hi chi wa jong hi so pi ule naw hi chi wa part lanu ho ai lo le lading ho koi tabang hi yong le hi chi wa director ho to yong ani ki jama thei ding a hi go sa inum jing diu ki ne min tunin ka hin phung do ki ni ne chile tu in ki pam the jing in hi chi channel i hin sim do now hi nai sa hin lai ni khe ni zani dum tap choi na lai ai wangin la mi pi te ho in hitabang ngai lut na zar le ti chu Benny Haokip angai lut na zal hilovin film industry ngai lut na zal le khosa na zalin like le subscribe dong tam ta nahin bol ta win hi ji chun ki pam the jingin na chung chi wa hi chi hi ama hin ahin bol hi achi ji athip ji ane ji ahau ji a bol hi tia ge lo hi la hi chi hi ito sorwa ilor hin pi te te di wi hi ti de sa na zala ama yo hi ikithu pi di wa hi tia hi pan analachi din jong avelin ka tim hi ni chile to hi makhwa hi album ho jong hung ki ta do jinga ai lo le audio record ki bol ho jong apha dum ye hung ki tha do ding jing ding a hi in hi je chun koi to bang kha chun subscribe an bol te hi han nang hi le amo hung ki so jing ho hi an mu jing lo ding a hi ta je chun hi cho jo si ai lo mi pi te hon imu jing the ne di win sel an bol the hon jong an bol lo hi tin loi le pai ho ko ma abang ta le subscribe an bol chi hi tin chule like jong an bol chi win nang chule hi chi ba hin ching lo thim lo hello ima hello aki ji chun mi pi te ho in comment ho bad feedback ho hi phata ane hin pi jing ding win ke de sa win chule ki tim no win ne hitabang lampang hi le hi ti hin ti ho hi ikiya ma to wa ti if film industry hi isu khang to wa imachal te te diu de sa na yal mi pin pan ha ta ila di hi ti chu kala se no hi chile thu yong tam ta se ta win chile ki ahoulimna ti chu tam ta yong ni ta win wa achai na mi pi te ho ma anga ko ma ka hin phun do nong chai le director puwa konin script ho henlang ai lo le allah ho hi henang ai pi chu hi te yong le su to sa chu ai jo ke yin chule su to sa in ka ko mong thung so ke ta chule hi che hin alam dang ta khat ga se ding chun shoot boarding dan hi chilai pat hi chilai hi ding hi tiring kha tiring ti ho jong hi photo chan ge yong chu ji to san koi ta in he jo yu se ka ko mang thung tan hi chi hi nam se pei thusim pa hi nam se pei film hi part 1 part 2 na ki khanin hi chi part 1 part 2 hi part 1 chue hi le mi pi ho he nga ka mu sa num chi chi part 1 chue hi le hi chi hi a hi in cho hi abon cha hi ji tu sa umai tan aban ta le part 2 le pe tin part 2 choi le hi che ki ta ni hi che hi in a shoot boarding dan ai lo le ai ya ka ya ding chu hi tin ago bo hin tin 1 2 3 4 5 6 tin
ji sanau min chi abon cheke ya hi ji nam se pe film adinga ji chai sa director po ako na kakong hung chu ahi in hi chi idam wa he le agang lam thei pe na chi shooting hung ki bol wa dinga hitan he chi shooting hung ki bol wa ding pen hi screening hung chin tin he chi screening adinga hi eho kuki sunga khangthah ho hi hen khanglui ho hi hen akoi yong le kin jong hi tai part kala ding he tia ane ki get ho in good sa anong jing dinga hi chi screening a jaw dinga yong hi ka hin tim achai na penin mi hima ki hi in ibol ito itham ho jo se hi he lo ka isei hil elo le he lo ka ibol hil long tam tam the hi in tua hi zat ka sei do na sunga jong hi ngai da the tam ta ka sei do ding yong ta sa no min mi pi hon ina ngai thi milang ina ngai dam milang jule mahua hitobang film industry ing lo hin ring win mi pi te hon pha se in Chennagam Film Company hi pa hi nga taw na ni no ko jing di win a chainan kan timin hilnam le ki ngai dam hitin isei kha o mai le ibon chawa ding in pan ka the bu pi taw han